Eu tatou talo. Ia maalie upu alo ngutu mawhauwhaunga o Manatu Lotu I lau whaafufonga lo Manatu Atua. O lo Manatu papa malena te tongi ola ina I Manatu. Amene. O fia whaonga ina le whai upu e se furu male lua o le tusi lea sa whaitawina mai le tusi o Mareko I lon ta upu e lua. Le whai upu e se furu male lua e faapea lona whaitawina o na tulai loa lea o ia. Wa ave fo I lona moega ma savali ane I luma o I latou uma. O na ofo tele ai leo I latou uma ma vivii atu I le atua ua faapea. Ua tatou le iloa mai anamua se mea faapenei. Tulai lo leo ia ave lona moega ma savali ane I luma o I latou o na ofo tele ai lea. O I latou uma vivii atu I le atua ua faapea. Ua tatou le iloa mai anamua se mea faapenei. O le Manatu Autu o le vaiaso taluai. Ma le Manatu Autu o le vaiaso le nei e faapea lona whaitawina. Ua MAUA IESU. Finding Jesus. MAUA IESU. A le Manatu Autu o le vaiaso le nei e faapea. FETAIA'IGA. FETAIA'IGA. O le whaasa moa ina lea e le tusi whaitauaso o le upu whaperetania o le encounter. O le encounter. Aua o wha upu ina se Manatu Autu o le launga e a mata il tatou whainga malanga wha le tolu I le nei Tausaga e faapea. E MAUA IESU I FETAIA'IGA. E MAUA IESU I FETAIA'IGA. Finding Jesus in encounters. Finding Jesus in encounters. E MAUA IESU I FETAIA'IGA. O le upu encounter lea ua whaasa moa ina I le tusi whaitauaso whai mai o FETAIA'IGA. O le upu e whamatala ai ni whesota inga I le vao tangata wali ae. Ona o ni mawhauwhaunga o lo FETAIA'IGA. O ni mawhauwhaunga e leo whe malamalama'i ai tangata. O na tupu ai lea o le mautinoa po le whea. Le mea tonu e tatou o na whamalia ina ai mawhauwhau. O na tupu ai loa lea o le whe malamalama'i. Tupu ai le FETAIA'IGA o mawhauwhaunga. Ona o se mata upu o lai ua whai ai ni mawhauwhaunga o tangata. O na tupu ai loa lea o le mele o le encounter. O le upu counter o lo te atu I se mawhauwhaunga po se talitonunga o 6 tangata. To counter somebody meaning that you don't agree with that person. O le winga la leo o le encounter o le ua wheso tai tangata ia ni mawhauwhaunga FETAIA'IGA. Ma ni mawhauwhaunga o lo tupu ai se lefe malamalama'i. Ma wale mawhai ai o na mali lia whaatasi I se whai unga le leie te tau o na o ai se talanoanga o se mtau. Mea la le tau o le encounter. Mea lau whaasa moa ina e le tusi whaitauaso le upu le o le encounter. Whai mai o le FETAIA'IGA. Ia, o mānei fo sia whaasa moa ina. A le mesili a tatou malamalama I le winga moni o le upu lea o lo whaasa moa ina.
e nei tatou malamalama ai po le atonu lava le mea o loo aga'i ai le fe'au ma le manatu autu o le fetena'iga o mafaufauga o le lē femalamalama'i o tagata ma ua lē maua ai se fa'ai'uga lelei ma se maliega lelei ona tupu ai loa lea o le mea lea ua iai fetena'iga ma e mafai ona o ia fetena'iga lea i ni fa'ai'uga lelelei tupu mai ai misa ma tupu mai ai ia fetaua'iga i le va o tagata tupu mai ai le lelelei o gagana e fa'aogā e tagata ia ona o le mea lea ta'ua o le encounter po le lē femalamalama'i o tagata masani la mea ia e ta'ua o encounters po fetena'iga ona o'o atu i femisa'i ai tagata femisa'i ai usoga femisa'i ai ugali'i femisa'i ai faigauō femisa'i ai nu'u femisa'i ai fa'alatopotoga femisa'i ai fo'i au lotu ona o le taunu'uga o le mea lea e ta'ua o le encounter ona o lea ua iai le lē malamalama o le isi leisi a o laititi a o ina misa lo'u tamā ma lo'u tinā o ai misa so masani ona o fa'alogo ma ou va'ai pe a o ina misa ia lo'u tamā ma lo'u tinā to'avalu matou o ma'ua la ma lo'u uso laititi e laiti i le to'avalu lea ia afua la ia i le isi to'aono ia e to'avalu matou loniga faiasi leva ona tupu le mea lea o matua o le miso a o la ina misa ia ona teva lea o lo'u tinā ma ave ia lana fanau tama laiti e to'alua ma ave i le latou aiga a le aiga lea e i lesi pito le nu'u ae tasi ua le ulugali lea o le tamā aloa e sau i le itu i tai o vaiala a le fafine e sau i le itu iuta o vaiala e su e ngofia la le ulugali lea su e maitai ia ai aolo la ina misa ma tupu la le mea lea o le lē femalamalama'i ona teva loa lea o le lo matua ma ave lana fanau le to'alua ave i lona aiga e i leisi itu o le nu'u ia o mea ia e maua i mea o encounters e misa ulugali ae afāina atu ai matamaiti mai na tava'ai ai ia mea o fetena'iga au taletonu foi to'atele o tatou e masani le mea lea o fetena'iga ia i totonu o aiga o usoga a o ina fai mea aiga ia ua tailoa foi e ta'ita uae foi o le tauso ma o te tuafafina faapena o ma tatou o le vaega la lea o le e ta'u o le encounter o se vaega o le soifuaga o tatou tagata taga i lē tutusa uma lagona o tagata e lē tutusa uma foi mafaufauga o tagata e lē fealofani uma foi ni ulugali ma ni usoga taulaona sauni tatou pe faafefea ona tali le mea lea o le encounter e se senga o mafaufauga e se senga o teletonuga le lē femalamalama'i o leisi tagata i leisi tagata ia a silasila foi maise le to'atele o tatou o lo'o taumulimuli e encounters o lea feagai ma tatou ma le tatou atunuu i Samoa le agata i luga o upega o feso'ota'iga ia magagana o lo'o fa'aogāina ai e tagata ia afetena'iga foi ma encounters o lae maua i totonu upu fai o malo tatou masani ai
mea la ia tau o encounters. Lea lai tala noa ai le ngaso longa o tuis faitau o le vai aso nei. I mea ia o fetena inga. Le ngaso longa lao le nei vai aso. Au te fiau maia ni tala se tolu o encounters o lo ia. Encounter mua le encounter le vao o Iesu ma le taitai o le tō se lau. O taitai tō se lau o mai lana au auna. Ma ua manao e fia wha malolo ina lana au auna. O na ave leo le ave ai o ia Iesu. Au wale alu iai le taitai. Ia ona e manatu le taitai o le tō se lau e le a unga ia ma Iesu. Me le na manatu ai ia o le alu yo awa ave le ave ai ana au auna na fai le li o lana au auna lo mai e fia fa malolo ya le lana fa malolo ai Iesu le au auna le tai o le to se lau o le si tala o le vai aso nei o tala i le encounter i le vao Iesu ma sakaio tatou loa tala ia sakaio tangata e whai mai pupu sa ia na alu lea ua sau le malanga Iesu i le nuu le i sakaio ua ona e pupu ma sa sakaio ia ua le o whaatasi ma tangata o umi ua alu loa e lungo la au o le ingo la au o suka molo mo tautu te leo mantua le tala tamaiti o suka molo le no la ia awa vea lale mea lea ma mea ua Vailaau ai Iesu ia sakaio ma ua Vailaau ia luifo i lalo ma laau ono lea le aafe atu Iesu i lona inga le sila na encounter o lo whamatala i tu sveitau o le vai aso nei ia ma le encounter lona tolu e fia o esi whamatalanga o le o atu o le tina ma uso o Iesu e fia mana o fia vaai a Iesu a lo fea ngai Iesu ma lan ngaluenga fola ma lan ngaluenga wha malolo o na tali leo Iesu o lo tina ma uso o i latou te whaia le fina ngalo lo tama lesi la lea encounter ma le tala noanga i le mea o lo tau wha matala i Fōlinga mai la i le ngasolonga o tala ia i le sa i linga o le winga moni o le upu lea o le FETAIA'IGA po encounters o lo au mai ai ia le ava noa o so se tangata e mawhai ai o na wheiloai ma Iesu i so se vaenga o le soifuanga. O le talala lean tatou whaitauina ma le whai upu leo ua whaaonga ina e whai ma Matua, whai mai le whainga o le whai upu o na tulai loa lea o ia ua ave foi lona moega ma savali ane i luma o i latou uma o na ofo tele ai leo i latou ma vivii atu i le atua ua faapea ua tatou le iloa mai anamua se mea faapena. O le whaamatala ina lea Mareko o le FETAIA'IGA lea i le vao o Iesu ma le autusi upu o sa mai moa ina le whamalolo ina e Iesu o le supa o lo le sa tatou whaitau o le alunga o le tala e faapea o le supa ia o le tangata o le mwhai o na whealuai a le lau a whata mai e ana uo e toa wha ai o mai ua tumu le whale lea ia Iesu a ua fia o le mai o le meo lo ia Iesu e whamalolo ai ia o na o lo le eva vane lunga i le tau alunga o le whale ma tutu ifo ai le whata lea sa la tau whata ina mai ai ia le mai i luma tonu o Iesu ia o i la lea tupu ai le mea lea o le encounter le mea na tupu
ona o le fetalainga mua lava Iesu na fai ina wao atu le ia le supa i ona luma lo watali e ua faamagalo ina auaga sala lo watali e ua faamagalo ina auaga sala i le talitonuga o le autusiu mai latou o e sa falogologo o le fetalaiga lea Iesu e le faamagalo ina e se tagata ni agasala na o le atua ma o i la lea na tupu ai loa le mele tau o le fetaia'iga le au faasamoaina o le encounter na mafua mai i na ona o le sesega o talitonuga o tagata talitono ia le autusiu na o le atua e mafai ona ia faamagalo ina agasala ai talitono Iesu o le mele na valaauina ai o ia e lona tamā lo watali ie ua faamagalo ina auagasala silafia lelei ae Iesu manatunatuga o le autusi upu ona fai lea o lana fetalaiga lea e malie le faiga o le fetalaiga a Iesu e pei e foliga foi lea nunumi ai mafaufauga o tagata ai o loo faamatala e Iesu ni mea selua e tutusa lelei lava lona faaiʻuga e na lai ona fai e Iesu le fetalaiga o le fea e faigofie mo outou o le fai atu i le supa ua faamagalo ina auagasala po o le fai atu i le supa ina tulai ia ma ave lo moega ma savali tusa lelei a le faaiʻuga o mea ia e lua po o le fai atu ua faamagalo ina auagasala po o le fai atu ina tulai e i luga ma ave lo moega ma e savali it brings the same result o le faamalōlōina o le tagata mai ai o loo faaogāina i Iesu se faiga o le fetalaiga ina ia malamalama ai tagata ia o le mana ma le pule o loo iā Iesu e mafai ai ona ia faia mea uma ia o le faamagaloina o agasala ma le faamalōlōina o mai ona faaiʻu lo lea o le tala lea i le faamatalaga a Mareko e faapea ona tulaʻi lo lea o ia o ave foi lona moega ma savali ane i luma o i latou uma ona ofo tele ai lea o i latou uma ma vivii atu i le atua ua faapea tatou tele iloa mai anamua se mea faapea faaiʻuina lea e Mareko o le aluga o le encounter lea mai foliga mai o loo faamatalaina e Mareko ia le iʻuga o le fetenaʻiga lea po o le fetaiaʻiga lea i le vao Iesu ma le autusi upu o se faaiʻuga lelei o le encounter e lea o se faaiʻuga na fetenaʻi ai au mafai ona iʻu lelei ia le fetenaʻiga lea na tupu ma lelē fe malamalama ai o tagata i le mataupu lea o le faamagaloina o agasala le fai mai le autusi upu e lē mafai e se tagata ola ona ia faamagaloina agasala sei vagana le atua a lea la e fai atu Iesu o lē fea mea e fetau i mautou o le fai atu o faamagaloina agasala po o le fai atu tulaʻi ai luga ave lo moega ma e alu i lou fale ai ina ia outou iloa o loo i le atali o le tagata le mana e faamagalo ai agasala o lea o te fai atu ai ia tulaʻi ia ma ave lo moega ma e alu i lou fale tolu ni vaega tāua o ni aʻoaʻoga mo tatou o le encounter lea ia po le fetenaʻiga lea po le fetaiaʻiga lea i le vao Iesu ma ona so e o mai ni aʻoaʻoga mo tatou muamua o loo iā Iesu keriso le pule na te faamagalo ina ai agasala
Me le iloa le iloa tangata. Ai leo le mele na laio no mai uo le supa. E momoli mai le supa ia Iesu. E le io mai a mea se i fa mangalo anga sala a le supa. E le ai na ala na au mai le supa ina ia fa malolo Iesu. E ele te tonunga o tangata i uteia o mai. Ia fua mai le anga sala. O se anga tangata ua sala. Ma wale tala fea ngai ma le finangalo le atua ma lan sila fanga o le afuanga leo mai. O le teltonunga leo tangata i uteia. Ma e tatau ona fa maangalo ina anga sala. Ina ia maua i fa malolo ina o le mai. Le alana a mata ai le fa malolonga a Iesu. I lana fetalainga lea lo watali ie. O fa maangalo ina o sala. O le ngaluenga fa malolo a Iesu. E fa malolo ina ai mai. O le whaalinga leo le mana o le atua na te sila fia ai anga sala tangata taito tasi. Mana wha tino ina ai e le ngata o le wha malolo ina o tino tangata. E faapea fo le wha mangalo ina o latou anga sala. Ma le mafuanga lea na laiona a mata le wha malolonga a Iesu ilan fitalainga lea i le supa lo watali ie. Ua fa mangalo ina wanga salo. Ole au ongalo na lua. Olo ia Iesu le mana na te fa malolo ina ai mai. I tala ole ngaluenga Iesu e fo linga mai ole mea upito sili leo na sosolo. I le fa longo a tangata. Ma le mamoli ina e tangata o le tala e winga ia Iesu Keriso o ana wha malolonga. Ma e fōlinga mai e foi o le taunu unga lea o le perfetanga le perfeta o Isaia e winga i le Mesia. Le ana whai tau ina e Iesu e na ua urufale o ia i tono le sunako. Mana susu e ina le tusta ai. Ona ia whaitau ina lea o le whaopunga lea mai le tusi o Isaia. Ua ia ulunga lea nganga o lea li. Wa wan whau mai a tau e fola le tala le lei e matitiva. Wa wina mai au e ia e wha malolo i e loto momomo e tā lai le sao lo tonga i le tāwhianga. Mai a popula mata o e tā waso e tū sao loto i e wha sawa aina. E tā lai le tausanga e fina ngalo malie mai ai le li. Perfetanga lea Isaia na whai i le whenga inga tuai. A leo toe tatala i Iesu i le sunako le tusta ai mana whaitau ale vaenga lava lea e tasi. A lea fau a whaatino ina i Iesu le vaenga leo le tiute wha mesia. Lea na fola i le whenga inga tuai e le perfeta o Isaia. Lea laua whaatino i, ma me tonu leo whaatino i Iesu ina ua vatu le si. E le supa i a te ia. O le fola ina o le tala le lei e matitiva. Ma le wha malo ina o tangata mamai. Ma le tū sao loto ina o tangata mai mea wha polonga ina mai. Wha polonga ina ai latou. E leo se tā leni na o ina i Iesu. Ina ia vea mana ngā ruenga e whai. Peo to tele o tatou te aonga. A whai o kāmuta, ia o nei iloa lea whauwhale, a whai o le insinia, ia o nei iloa lea whai le tā vale. E ala na tatou iloa o na wā o ina ai tatou. Ai o le wha malolo ina e Iesu o mai. Ma le wha sao loto ina e Iesu o tangata polonga. E leo se mea na o ina ai o ia. O lona Vailaau ina lea. O lona whau wina lea. O le finangalo lea o le atua mo ia. Ina ia na momoli ina. Le saulotonga, le malolonga. I tangata o lo whengai. Ma whaingata o lo latou ola. O le ngā ruenga wha malolola na wha tino Iesu. E leo sona tiu te wha fō mai.
E leo ia se fo mai na alu e se university po se a onga e fa fo mai e na te whai ai le ngā luenga lea. O lona tiu te wha mesia lea na valo ia ai o ia e perfecta o le whenga intuai. O le toe wha foi ina i Iesu o le supa i lona ainga pe o na whai e Iesu i nā tula ia i nā avelo moenga ma e toe foi i lo ainga. O le wha matala ina lea o le tiute ma ngā luenga wha mesia. E le ngata ina ia wha malolo ina o tātou tino, na te wha malolo ina foi o tātou nganga. Mana au mai le saulo tonga i o tātou tangata. A onga lon tolu, e tatau ona taua lunga tātou FETAIA'IGA MA IESU i le vivii o le Atua. Ma le mōni MAUA Mareko i le mena tupu i le whamaloloina o le supa ona ofo tele ai leo i latou uma. Ma vivii atu i le Atua, ua faapea, ua tatou le iloa mai anamua se mea faapena. Ole encounter le faulinga mai ua aliae le mafaufaunga o le autusi upu o no latou le talitonunga e le mawhai ona whamangalo ina e se tangata anga sala na le Atua. Latou mafaufaunga lea. A le laua whai e Iesu le fitalainga. O na whai le Iesu o le whamalolonga. Ma ua alu le tangata ua malolo. A le lai whai u le encounter lea. I le whaupunga lea a Mareko. Ua vivii, ua ofo tangata ma vivii le Atua. E leo tā ua i a mea na iaise te te o le autusi upu le mea lea na tupu ua malolo le tangata. A le whai mai, ua vivii i latou uma. O na ofo tele ai leo i latou uma ma vivii atu i le Atua ua faapea. Tatou le iloa mai anamua se mea faapena. Ma o lomo moli mai e Mareko ia le vaenga tā ua o le meleo encounter se te tau no o ia iso se encounter. O alawa ia FETAIA'IGA ma FETAIA'IGA e whea ngai me tātou. E te tau ao na foi i se mea lelei. Te tau o na iu i se mea lelei. E te tau o na iu i se mea vivii ai le Atua. E le te tau o na iu in FEMISA'IGA i a poni FETAIA'IGA. E le te tau foi o na o i se mea a mea e. A whaina i se so i fua si tangata. E a whaina i foi ia le luma nai o tangata. E le tau o na faapena. Le tala Mareko lea e whamatala mai. E leo le mea na tupu i le FETAIA'IGA lea. O le encounter lea. O le whai mai. O le iunga na o iai. O le vivii o le Atua. E leo se FEMISA'IGA i le vā o Iesu ma le autusiu. Mai fōringa mai. Sa o onga tā ua lea mo tātou. Mauti noa lava i le ngā solonga o le tātou whai ngā malanga o le tātou whai malanga i nei. Te le FETAIA'IGA tātou te whea ngai. Te le encounter se whea ngai mi tātou. Whanau a onga. Ma lo latou tau mawhai na ia tau nu o latou whamoe moenga ia latou mata upu o lo tau mawhai. That's an encounter. O tangata ngā lurue ma le whaasolo i na lei pa ua vāea to tele o tangata mai ngā luenga. That's an encounter. Tono a inga ma le tau whaasoa ina o tupe maua a inga. That's an encounter. Mai fōringa mai o le tele o mea ia. E whea ngai ai tātou ma le tau sā i linga po le ale mea le lei e te tau ana tupu. Le ale wha i unga o le FETAIA'IGA leo le awhai. O le tala lewa o mai e Mareko o le encounter lea sa tupu i le tala i le supa. Na iu le vivii o le Atua. E ui lava ina a mata i FETAIA'IGA o mawhauwhaunga. Po ai e te tau on whamangalo ina anga sala. A leo whai u le tala lea i le se mele lei.
mai tal tono le fe'au lea o le Tausaga Fou mo tatou. E ia taimi e tatou te fetaia'i ai ma whaingata. E o lava i vāo ngali ma vāo songa o tua ngane ma tua whawhine. E iei lava ia taimi e tausaile ai. A le fe'au le lei leo wāo mai e Mareko mo tatou le amatanga o le nei tausanga. Po a lava fetaia'iga o a foi fetena'iga o a foi encounter se feagai ma tatou saile se fa'ai'uga lelei saile se taualuga lelei aua ne'i i'u i se mea e fetena'i ai ma femisa'i ai ma fetaua'i ai tagata e lē o le finagalo lea o le atua finagalo o le atua ia maua le fealofaniga i le vāo tangata. Le mautonu Maria Mareta i le maliu o lo la tuangane ma whai ai la whai tionga ia Iesu ana i nei se manue le oti le ma tuangane ia ona fitalai leo Iesu au nei o le to e tu ma le ola e le ai lava stasi e pe a le ui mai a tea ue fōlinga mai o le awa onga lea mo tatou pe a tatou whea ngai ma encounter sa tatou va ai po lea le whamoe moe o le taia'iga lea le whamoe moe o le encounter le ase mea ata mai e tupu mai i le fetena'iga lea o le a tupu ina ua whea ngai Paulo ma fetena'iga o lona soifua ma nga'i atu lana savalinga i le la'asaga e mawhai e ona mautinoa e Paulo le mea tonu lava na finagalo ai Iesu mo ia ona whai lea e Paulo le whaupunga lea e leo toe ola o ke riso lo ola i tonu i atea o le ola foi olo o ola i nei o te ola i lava whaatasi mai Iesu o lea na ia fo ina mai o ia moa. E whea ngai lava i tātou malui tau. We face encounters almost every day of our life. But we need to be very smart and very wise in how we encounter Christ during our time of uncertainty. Tauan tatou iloa mawhauwhau lelei i le ngā solonga o le nei tausanga o a mea i tutupu mai tono a inga o a mea tutupu mai le vāo urunga li tāne ma le awa vāo Matua ma whanau vāo le usonga tono a inga e o lava i tono e kalesia i tatou ata ma mai e sa ili po le whea i unga e vi i ai le tua po le whea i unga o le encounter e vi i ai le atua. Te o tātou tālu. Mātou whalongolongo i lou fetalai mai mo i mātou. Te ao ina whea ngai mātou ma petena inga o manatu malangona ma mawhauwhaunga. Tausaili foi lo mātou le ato toa po feo ta tia ai le finagalo o lau fia mo i mātou. Wea o mai mo i mātou. Ina ia mātou i loa o na whaatino o wala e vi i ai o e lo mātou tama. Ia, vea ia lea e whai ma awa o ngā a mata o le whai ngā malanga o nei tausanga mo i mātou. Ia, malo mātou tālo ia awa i mailau fia mo i mātou. O ngā o mātou tālo e lai lo sua whai Iesu. Amene.